Spektakl u Ruskom domu. Posle velikih uspeha u svetskim metropolama, Londonu, Parizu, Budimpešti, Beču i mnogim drugim gradovima naše zemlje i zemalja u okruženju, gala koncert i promocija kompakt diska. 7 godina sa vama, pesme i arije koje su osvojile svet. Za vas izvode svetski priznati umetnici, veličanstveni tenor Slavko Nikolić, pijanista Miodrag Čolaković, Petar Golubović, mandolina, buzuki, balalajka, gitara, harmonika. Sa gostima: pevačka zvezda u usponu Milica Popović, mezzo-sopran, buduća zvezda operskih scena Ana Stanković, sopran. Od srca vam predstavljaju najlepše i najpopularnije napolitanske, španske, grčke, ruske, meksikanske pesme, francuske šansone, arije i duete. Voditelj koncerta Aleksandra Paladin. Ruski dom, utorak 24. septembar u 20 časova. Ulaznice po ceni od 800 i 1000 dinara možete nabaviti na blagajni Bile centra, tržnog centra Ušće, Kombak arene. Informacije na telefon 011 2642 178 i 0900 1100 11.